Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. Sepa ako sang kaiya inged. Agus kahi Muhammad na halal ka akadenegeng ka ku mga tawro na mga musyrik. Gusumim bawata agusu inim bawata iyan. Ustayan. So inaliwi inged na giyutu Makkah al-Mukarrama apumpungan mga inged Ummul Qura agu miatang keduka tauas kanya ni pun suanu dunia. Ustayan. Inaliw niyan ko ayat ikadua su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halalunang ko tuwa inged ko kapakiti dua iyanon ko tinugunu Ibn Abbas Peter Mujahid asumiyata ban kaun hay Muhammad na halal ka gu Peter wal Hasan al-Basri helal skania na Makkah ku Muhammad sa masa amapunto kudumdo agiu tu sumia kambuat su hadis kiau pakata namba beger agieng ka iya inged na hiaram wala subhanahu wa ta'ala ku gawi iya kiad na niyang ku mga langit tagu sulupa sa skania na haram pagaedetan ko kia haramon wala subhanahu wa ta'ala sa taman ku alungan na kiama sa di ke patas o kayuro nagudi kebedut su otanon sa helal raken sa kutika kudumdo sa mindu cu kahaharam yan imanto sa detaro kahaharam yang kagay-gay sa sampay no maka mamasa kumigagay bang kutua kateruian. Ustayan. So ayat ay katalo nagyuto kon sugi imbawata agu subal kadipung bawata ko tinugi Ibn Abbas. Peter Mujahid agu su katada agu su ad-Dahak asumim bawata nagyuto su Adam. Nasu inim bawata iyan na su mga muriataw niyan. Sa giyuto imadait sabab sa so kialu ya wala subhanahu wa ta'ala ko ingda giya Makkah na initundugin nun so tawa mag-iingad ko ingda suwada magusong bawataan yan. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Sabna ra inad nami su manusia sa kapirasa-rasay. Ustayan. So katirwa kabad ko ayat ikapat api maanaan tanu sa kapirasa-rasay na madakla inip maanaw no mga ulama ko tafsir. Pituro Ibn Mas'ud aya maanan yan na bebetang at tumitindag. Adep mana aya ko na maanan yan na so kasusuku dagu katitu. Adep mana aya ko na maanan yan na so marag nagu mapital agu kaprumasay ko kawiyag-uyag. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Banya pipikira ada apa kagagaw na isabu. يقول أهلكت مالا لبدا. Ginian tiro na miyakaw sarako sa madakla tamo. أيحسب أن لم يره أحد. Banyan ito nga ada miyakay layro na isabu. ألم نجعل له عينين Bami da kabgis kanyan sambala mata. ولسانا وشفتين Agudila agudua amudul. وهديناه النجدين Gutior wamis kaniyang kudua lalan. فلاقتحم العقبة. Nadanian sa pangasubelamba na pangalang. Ustayan. So danian masa pangalang na inusayo ayat ikasapul agu 4, ikasapul agu 5, ikasapul agu 6, ikasapul agu 7. Aginan so panulo no Quran ko kikapdiin ko uripan sa pakamaradikaan. Agu so kapamagana ko masa at taon sa wata a ilo ang madusag agu miski na adna kapipiluwiron. Na aya sampur na iyan na mababaluis kanya nagiirong gulaw la amyarat yayak wala subhanahu wa ta'ala agu mapantang. Sa da abali ang kuta mga galabag kamay kasutaw na kna uba muslim kadirun pekang gayaguna. Sa giyang ko to amiyang aalwi ang mga galabak na giyuto ikisa pang ko pangalang sa kapakasurga o manusia na sadin sadir umakasapang na ayak kekwanian na sunara ka asik sa wala subhanahu wa ta'ala. Ad na tindig sa sukon so al-Aqaba na giyuto na palaw sa naraka askanian na 70 pangkat ku jahannam ko katero o kaabal-ahbar. Peter wal Hasan apalaw ku jahannam. So katada na skanian na pangalang ang mabagrari yung pakaniran sabab ko unot para tirang kwala subhanahu wa ta'ala sang gulalan ko mga galab kami nga aluya palayo tumargan sa ginawa utaw uban yan manggulawla. Nasadin sang gulaw laun na ayam ya kasapang ko pangalang sa kekuan yan sulim wala subhanahu wa ta'ala. وما أدراك ما العقبة. Guanta imia katukor ka wa anto na aso pangalang. فك رقبة. Sukabu ka akuli guuripan sa makamaradika. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Udi na suka pamagana sa alungan na adna kaurian musima taon. يتيما ذا مقربة. Sa wata a ilo a adna katutungan nayron.
أو مسكينا ذا متربة Udina miskin adna kapipiluwiron. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Urian yan na maadinskan yan na pagkusirano tuwa mi amarat yaya agu ini pamagusia ta iran suka seber. Agu ini pamagusia ta iran suka kekalimuai. أولئك أصحاب الميمنة Sirano to sukirit ko katampar sa kawanan. Ustayan. So katampara kawanan na bebuluinanan wala subhanahu wa ta'ala akarina kulimu iyan. Na so mga tawa matatampar sa nasirani mga tawa makapkipantag kulimu iyan. Na so katampar sa diwang nagyuto so mga tawa makapkipantag kusiksa iyan. Si ko Islam na pakam beberakat niyan so katampar sa kawanan na gusto mga galubkian. Na aya ipugunan niyan na so kawanan na gumimbeloy so kawanan na tanda arati amapia maana tayamum. Aginan na sipi ko katuru ayamin maana kawanan. Na so naasa gusok na amarata na sipi ko katampar sa diwang nga pembetuan sa syom maana adiwang. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة Nasusirano to asiyang kairan sa mga tanda ami. Nasirani kimangar ko katampar sa diwang. عليهم نار مؤصدة Ay ko kulambo kira na apoy alalakaban siranon. Ustayan. So katatang kalirang ko apoy nagagali din siranong pansadad na bairan kapag mamaw sa basiran makaliw. Ila tuto ko kali pedesu siksa ka amay ka matatangkal ka kurapuga makadag. Na di din pangindo wa kagali dirkaun. Na amay kagali din kaun na mataan na di kirupa o pamikiran so kasupe itaguso kasakitang kutwa siksa sa masauto. Na amay kaswala subhanahu wa ta'ala ang mabagra mabasang na ayam mararanag na dita keraw ta kira-kira so kabasang siksa iyan sa dataruto igiram yang alimu kumya maratiaya adita kebelawader so kanayo o mga pangalimu iyan. Pangnal ko sura. Sura ini ay turun sa Makkah ko paganayakap turun wahi. Aya unay na bendingan yan na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam magusuki pepantag niyan sa ingda Makkah askan yan so ingda pilumbayan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tatapad na saslaan na ingad ko na ang panu Islam ka pagendut so tutulanon ko amatan wa Ibrahim maguso Ismail apo penanak kayo sa pangko tutulang ko ada maguso hawa aapo o kama manusia Minsan penpitiragum balay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumabagum bara ingda mabasara bangunan nagiya ingda Yatrib. Aso kaya pakatugalin yan na mimbelo ya Madinatul Rasul, banderan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agu bitu ang pensatiba maana suti ya ingd. Ugaid na supuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalalayun din tumataroy sa ingda Makkah. Sa guwan niya gumanat sa Makkah ko kaya tugalin yan nakagi kawatanan na kaya sanguran yan sa lumalendag sa puso yan ko kadalion. Sa Peter yan, ahay Makkah mataan as kay lupa alabiyap kababayaan ko na udabu ka so pagtaong ka apya kaliwa ko iran na di kus kaganatan. Pisupaan wala subhanahu wa ta'ala ang kanan na ingdagu piya kalabi niya nagusyakaw niyan sa skanya ni pungpungan o ingdu mga Muslim sa dunya aron din magagawi a puso iran sabab ko pangniwa po iran na Ibrahim sa miyaw na. Pisabendingang kaya sora subeta du manusia agu supaparangayan yang ko giikapalig to ko tamok agienan irugu ukawiyagu kapengig depato tadi matingkong ko sa aliyong kabusaw o manusia kakisabapan sa kaplika paunian na pagkaaden sa kaantior ko kapengig sa dataro kap keentior lawas o manusia igira miyaga poong surugu ko saba daw gato lawas sa demakaun desap kisabapan sa kapatayapan kau manusia. Ayat kadakla ayat yan na 20 atau miurun ko Uriano Surah Kaf.